Više od 2000 potpisa do sada su prikupili petrinjski branitelji, a njihov broj iz dana u dan raste. Ne žele, kažu, da im se na silu dovodi migrante u Malu Goricu. Oni ovdje namjeravaju, po našim informacijama, staviti 90 kontejnera stambenih gdje bi se primili azilanti migranti. Toga se krije da se ovdje vjerojatno želi izgraditi jedan centar sa većim kapacitetima. Onda sam vidio jako puno muškaraca koji nemaju kraj sebe djece, nemaju žena, koji u kolonama idu, koji stoje po ćoškovima, kladuše grada, uglovima, trgovinama i tako. To mi je tako dalo jedan signal da moramo biti u svemu oprezni. Prijatelji, bez prijatelja nema ništa i mislim da sve ono što su rekli da stoji na mjestu, pogotovo što sve ono što smo radili u interesu. Can you please help us? We are in Kalwasi and we have very small children and they are crying because of food. Please come if you can help us. Please help us. We are very dangerous place. Pored mene prolazi upravo čovjek koji se pomaže. U ovom trenutku ste još trese. Ok, sve u redu, dobro. Ostanite na liniji. Dobro. Mi smo na cesti. Ok. Dobro. Pokraj mene